مرحبا جوارا بخير هاتن قناة برتوك حزي إيرو از بحثا مثلا خواندني بكم يعني جرينجيا خواندني چما خواندن مهمة ودفي ام چما مجبورن بكردي بخوينن هلبت في لقال چند برهمين کو از پیشنیاز بکم دوی هون بوان پرتوکان دکارن دست بخواندنا کردی بکن آنگو خواندنین و لاوازن هون دکارن به ریاوان پرتوکیم کو از پیشنیاز دکم یعنی لگور خواندنین خو هلبت از وانا پیشنیاز کم دبه کو هن کس هن برهمین دن پیشنیاز بکم بلکه اوش بوش چیتر بن اون دزانن لی از لگوری خواندنین خو و لگور بقاسی کو من خواندی لی کولینگر فلان از وان برهمان پیشنیازی و دکم و دوی من بکاربن وان برهمان پیدا بکن همی یان امبیشن جاری که ده هلبت پیدا نکن بقاسی ده پرتوکان از پیشنیاز بکم نها یک به یک ناو پرتوکا جیجوارا ببیجم و پشتاجی هن نگور کیف آخوا هلبت یکی دودیا پیدا بکن همه جاری که ده حبان نه هوجه بلکه هم پیدا بکن ین دخوازن نو دست بخواندنه بکن ین کو خواندنه خواه بچکی پیش بخن و یکو بچکی daha پیشتر بخن خواندنین خواه دوی بوان پرتوکان دکارن دست بی بکن و جور شون داجی ایدی ki ve persejme bike yani ji bo destpêkê em kîjan pirtûkan dest bi xwendinê bikin gelek caran ji min dipirsin helbet ez vê pirsê jî dibersivînim lê êdî ji vir û pêva ez ê linka vê videoyê tenê bişînim hûn jî dikarin ji derdorê xwe re vê linka vê videoyê vê videoya bawayekî bişînin parve bikin bila ew jî êdî em jin bi rehetî bikaribin yani dest bi xwendinê Kurdî bikin ji ber ku gelek cara gelek pêşniyaz dibin falan bêvan çekî serê mirov tevlî hev dibe lê meriv bi hin pêşniyaza dest pê bike dê çêtir e yani ji ber ku meriv yekser hema dest pê bike pir zêde jî tevlîheviyê neke û em bijin kesekî wisa got kesekî wisa got ne va ez divir kêm zêde biqas deh pirtûkan pêşniyaz dikim êdî hûn bi kêfa xwe ne û hûn jî dikarin van pirtûkan yên ku ji we dipirsin ango derdorê we de henin yên ku dixwazin dest pê bikin falan hûn jî wan re parve bikin û serî de ez vî dîsa dubare dikim biborin divê em mecbûrin bi Kurdî bixwînin ew qas îja ez derbasî pirtûkan min pirtûkekî wezê pêşniyaz bikim min got deh hebin pirtûk evin wek hûn dibînin ez ên ha yek bi yek van pirtûkan nîşanî we bidim yani ez zêde behsa naverok we pirtûkan nakim ji ber ku kêm zêde min ev pirtûk behsa van pirtûkan kiriye ji xwe min xwendinê jî ev pirtûkana li gorî wan xwendinên xwe min ev bijartine helbet gelek pirtûkên din jî henin lê ez niha nikarim hemiyan carekî da pêşniyaz bikim wê hêdî carna ez ê videoyê nûsa jî çê bikim lê ev ji bo destpêkê taybet û hewce bû rastî min videoyekî wisa amade bikire heta niha jî gelekî caran ser dixebitiyam axir îro ev videoya ji we amade bû nihal pêşverî we me pirtûka ewil min xwest ez a Qedrîcan bi navê Guneh çîrokên Qedrîcan yê ku amede karî kiriye Rêzan Tojin ji lîsê hatiye çapkirin Qedrîcan hûn zanin nivîskarekî ji kovara Hawarê ye û kovara Hawarê gelek mühim e ji ber wê min xwest ewil hûn dikarin destpêkê bi çîrokên kovara Hawarê yên celalet jî hene lê min xwest ez bi yê Qedrîcan dest pê bikim hûn çîrokên Kurd in û hûn jî çîrokên xweş in bi rastî ji ber wê Guneh a yekem e Pişta berhemeka duyem dîsa berhemeka çîrokan ya Lorîn Doğan bi navê destên vala ji avêstayê çapbûye ev berhema jî Kurd çîrokan pêk de û çîrokên bêtir karakter em bijin li hengê van çîrokan zarokin zarokên Kurdistanê yên ku ji aliyê em bijin dewletê van taybet yani ser dêrûniya wan zarokên ku wek em bijin kevir davitin ango ji alî wan tang û topan hatin kuştinê va behsa çîrokê wan dike ji ber wê him mijara wan û ji lehengê wan û him jî ji aliyê ziman û em bijin ji xwendina wê jî min ji berhemê hes kir min xwest wek bo destpêkê ez wê jî pêşniyaz bikim berhemeka din bi navê dê û dêmarî nivîskar Egîdê Xudo ji nûbiharê ev jî çapbiye ev jî roman e ev romaneke geleke xweş e bi rastî min çendîn cara jî xwendiye ez ê belkî dîsa jî bixwînim nivîskar Egîdê Xudo yani wek em dikarin bijin ev roman ji edebiyata Kurdên Sovyetê ye romaneka xweş e براستی به طعمه کاراکتر امیشن سر لهنگ لهنگ رومانی خوش جنه که بناوی کاریه و دسته کویش خوشه که فهم پی راحت زمانی نه و قص تبلیه و گران و امیشن دوکا سرحدی هلبته اما نکو قص زیده یعنی برفجی عجز ببه جبر و مخواست وی رومانی جی تبلیه رضا امیشن وی لیسته خواندنی بکم
بشرا هلبت یک جوان نویسکاری مین نافدار محمد اوزونه براستی جی یعنی اسکارم بجم همی بر همین محمد اوزون جبو دسپیک مروفت کاره بخونه لمن خواست جوان روژن عبدال زینی که بجارت اوجبو و اف پیش نیاز کرد اف چاپا آویستایی لگل منه لی هلبت چاپا آویستایی پیاسه دا تو نه هند کارن چاپا ویا هری نو جواشانخانه سلی هیش و هند کارن جور پیدا بکن اف جی روژن عبدال زینی که و کنزان عبدال زینی که براستی جی ناو یعنی دنگ بیج یعنی شاه دنگ بیجن ام بیجن آنگو افسانه که کردانه اجبر رومانه که خوش جی زمانی که دستانی دنگ بیجی جی اجبر من خواست از ویجی پیش نیاز بکم هلبت دسپیک تنه بر رومان و چیروکا نابد به هلبست هبه جبر کو ام ملت کیش هلبست حز دکن جو گوتنی حز دکن از خوازم هلبستا فاتحان تاشتو تونش بناوی کیزی پیش نیاز بکم افجی هلبسکاره که من نویسکاره که من هجای براستی او هلبستا ویجی گلکی خوشه من خواست از پیش نیاز بکم هندکارم ویجی پیاسه دا پیدا بکن براستی هلبست نوی چما من پیش نیاز دکر یعنی اجبر کو یعنی هلبست گله کی براستی دل یعنی وقتا کو مروف دخونه براستی مروف وکای کو یعنی یه گله کی حز دکه یعنی وقتی دل هاتنه نویسن اجبر و من خواست از ویجی جبو دسپیک پیش نیاز بکن پیش ردیستا از پرتوکه چیروکان یا روزان متینا بناوه گلیین جه بهنا شماموکان جو وشانخانه آریه هاتیه چاپ کرن بر همه فاتحان تاشتو تونچ جه وشانخانه آوا ببورن من افنه گوتو بو بر همه روزان متینا جی چندین چیروکان بکته چیروکین کرتن چیروکین خوشکن اوج بو دسپیک جی استکارم بیجم دهونه جوان چیروکان جی حز بکن بشتادی سازی رومانه که پیش نیاز بکم افجی دمک پیش من خوانده بو yani زوبای من خواندیه رومانا لرس نویسکار قاسم پیروژ پال وشانی چاپ بویه افجی رومانه که خوشه و بتعمه من خواست از ویجی وک بو دسپیک انگوش بو کسی گوب چکی خواندنه والله وازن خوازن خواندنه خو پیش بخن دوی به رومانی جی تبدیل استا خو بکن اما کی مگوت همیان نه وجه هون جاره کی دا بکرن هدی یعنی پر زیده خوشی نیشنن لی دوی ام دیسا ببینن ام مجبورم به کردی بخوینم جبر وی دوی هلبت ام بخوینم بشلا دیسا پرتوکه چیروکان اف چیروکان جی براستی جی گلکی خوش بون و چیروکین همه یکسر جناب جواکینه یعنی مرد بی تقزب دناف جواکی ده بیارن قومینه لی دبه کن نقومجی یعنی هم خاص کن ویسکار لبر باوی کی نیرینه کی روزنامه‌گریش براستی لجواکی نیریه یا اف نویسکار لقمان آیه ناوی پرتوکیجی پلنگه کی لحوسله جاویستا هاتیه چاپ کردن ما کما خواندن آرناوت که خوانده بود براستی جی مگل کی جه حس کرد از بارم کسی که ین خواندن جی شو سر مدیا جی از قاصد شوپینم اشتراکن لقمان آیه گله کی حس کردن جبر همین وی دنجی من خواندنه ین نخواندنه جی هنه براستی جی چیروکن گله خوش بون اف جی دبی لیست آوه بلا زیده ببه بشتا از رومانه که ایجا بسطور بچه قالنده لی او کنکن یعنی نبیجن دیاف پر قالندش بود دسپیکی دبه نابه نخیر دبه چه مجبر که رومانه ترم حسین کمال واردوزی چاپیه مخابر نویسکار سالا چوی بو وفات کرد مش رحمل گیانی یه پاک به براسیل پی خو رومانه که خوش هیشت رومانه که باش او دوی ام بخوینن وی رومانی جی یعنی پر نترسن یعنی نه قصب سوره و زحمته زمانی ویجی چیروکا ویجی کاراکتر و ام بیجن هناك رومانی جی با آمن هنه برحتی بکاربن بخوینن هری داویجی دیسا پرتوکه که هلبستانه لی تایبتیه که وی برهمی هیه دفتر قطعی نویسکار رزان دلجن جو شانخانه سور چاپ یا لور هون تشتکی دبینن اف وینه آرجان آریه او اف دوسیا هلبستان یا رزان دلجن اف د پیشبرگاه هلبستان آرژن آری یا 2023 دا وک خلات ورگت رزان دلجن پشتی خلات برهماوی یا هلبستان دوسیا یا هلبستان چاپو بناوی دفتر قطعی هلبستان خوشکن و جوانه کی کرد براستی جی سپیروز دکم دوباره پیروز باهی آوید کم جبر مخواست هم رزان دلجن ناس بکن و هم هلبستاوی و هم هلبستا نفش نو
yani elbet em ciger xwin dixwînin berkemberh dixwînin arjen dixwînin gelek navedin lê divê em piçekî nifşên nû jî bixwînin nas bikin û helbesta wan jî bizanin ji ber wê eva rêzan dirjên jî teqes lîsta xwe xwendinê dest zêde bikin ji bo destpêkê ango wekî dinê tenê ne ji bo destpêkê ev berhem helbet min got ji bo destpêkê lê ez dikarim bêjim bi giştî hûn dikarin berhemên Kurdî helbet بخوینن و شواره پی دست بکن لی هوجه هند پیشنیاز هبن براستی از وید زنم بیار کویش مروف تبلیغ اش خود زنم یعنی از دما کو درباره مجاره کی تشته کی دا بخوازم خواندن کی انجیم لی کولین کی بکم از بر خو اولدم کا کسی کو دوی قاضی دا چکی تشته کرین چه پیشنیاز دکن بو دست بک به de çetre جبر من اف پرتو پیشنیاز کرین بو دست بک جبر نکن ببن abone کانالی و باج بینن دردور خواره جی پار و بکن او براستیجی yani Kurd ciwanên Kurda ciwanên neteperwer yani dema ku ez bêjim em mecburum bi Kurdî bixwînin helbet ji bo hemî Kurdan nabêjim ji ber ku ez bêjim Kurdên ku şiyarin wekî Şeyx Murşîd dibêje şiyarî em bêjin şiyarî xwe bin şiyarî Kurdbûna xwe bin şiyarî lîstikên dijmin bin yani Kurdên ku şiyarî xwe bûne ciwanên Kurda divê mecburin bi Kurdî bixwînin. Spasiya we dikim û li gel silavan.